Halo guys, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami berada di Tongkonan Borong ya. Ya, dalam rangka acara syukuran rumah Tongkonan. Jadi untuk selengkapnya saksikan kami di dokumentasi Toraja terkini ya di channel YouTube ya. Saya bersama Hans Encan dari mereka berasal dari Korea Selatan. Jadi saksikan kami di dokumentasi Toraja terkini. Kepala Bapak boleh.
Iya kalena mo umpasan nilang batang kalena tuminto ka sa apa to temo mengkara apalula komo komi tomang kambi siya to katirin nai deatang ta pribali tukada kamasukanan tamenani mo imabanda katuan. Mintu tomak rapu sia kombongan male mo komi pena masallo ia mo mangka umpadadi ki toroan anak-anak na puang matua ia moto ta papayan itu agan katuan susi misa to si rapu lan puang matua ulendui pangrondong na pena masallo mi tarima pasakena puang na puang mora pamasakke komisya katirinay komi na puang mora paarangi komi lindona siya katuruturi komi na puang mora patirong komi lindo masokan na siya pasiria komi kamarampasan. Amin.
Silakan.